Rainbow Mizo Channel kan lo lom thau chawa voin hi mei ni som ni le pathum ania thir tu le ngai thatu te chibai kan buk thau chau ani khovel mun trang tranga boina punlun chaume ka wangin US le NATO in kara borok thalo le khiomek chu siam that ani tranmek ni na hriata polana US sipai tam tak thonlut tura thutluk na siam ani nuwa US chuan Ukraine hian chakzoka malak na tur chan somani chuan chu chan vouchel tur chuan kanin payani hantia European Union in Strait of Hormuz tiboi tu Iran laka hrek na thar hanpong vebuka France chuan Strait of Hormuz hon ani thaina turin UN Security Council ngai tu turin draft resolution asiamani ti apong zui vebok boina sang-sanga thil kalpui dan ain herdanglam chhotamek ka US chuan Russia in Baltic state te nek chep zonga campaign na kalpui mek hian thil lian zok athlen theini tin vaukhan na anti chuaka Iran le US in biak na poin a mor bok na tur a vor top climax athleng chomek ka inrem na siam theina chan sasang lo hlea President Donald Trump chuan Iran laka baipui thak na kalpui tran tura order ti chua chungchang angai tu meka final decision alasiam lo mai chawani ti apuang bok US chuan Cuba lama Venezuela anti dan style chu anmang meka mase chu mi result aso khokero chu adanglam hle theini tin an soibok ane huning emachan kalto tanga North Atlantic Treaty Organization NATO le US in kara in muthiam lo na om chu khovela boina sosang zel kara siam that ani tranmek ni na hriata US po hoikir lein Utra nang dewangai ania Russia laka Ukraine le Baltic state te thlawang aron hautan mekka tuntruma kanchan chinthar hi geopolitics sa apoi mo hledona inrin dan te comment lama inlo sei ve thau donia ole nizan khan The Guardian chuan Qatar chuan Terana mediator in biagram na thoktu te atira Strait of Hormuz hongle tura in biak na chuan avor top climax atheng chome kani hantia hein biak na hian Strait of Hormuz honle na tur chungchang te Iran laka hrek nan pek le an thil nei te an hren be sak chu li tum mania heta hian an tumber chu Iran nuclear program chungchanga in biak na tan hun raizok ni somthum chung an nei theina tura memorandum of understanding sign ania Massachusetts chuan US in Iran laka thilphut uranium anthlit fim sa te US ko ta hlan tura hanti na chu soiho na nasatakin ati khotlai theini hanti in biak na hi Oman kuta dani phota Pakistanin akalpuile mekka heting kara hian Middle East sa mediator thiam beranga han ngai thin Qatar chuan tuna hian in rol na thuk tak anei tran meka heting kara hian Qatar chuan in biak na hian in rem na haum theimo in rem na siam thei ani don lowani point in biak na hi amor bok na tur atlang kom na kan thleng trap to ni hati The Times of Israel in report danin hein biak na in rol ve tho Saudi Arabia chuan in rem lailok na ta na final draft anti chuaka hun railo ta chungin in rem na pum hlum ni lo in rem na pum hlum siam na ta na in rem lailok na chu puan thei ani trap ani hantia ni jan jan khwa deu tho khan Pakistan palai tele Iran ayo palai te in biak na hanaya mase voina chanchin kanbo sailai thleng hian Iran chuan mingan la sain dulowa hei hian US thinur na nasatakin a chok thowa tichon Saudi Arabia chuan Iranin apom mai thailo he draft agreement hi handon puangta draft agreement hi ale lam le lamin an pomatanga nisari chungin he agreement telvelo in remna tana thilpoi mo tak tak mai US demand tele Iranin na demand thren khatte soiho chunjam turin in biak na chu nisari chunga tran tura ruamman ania mase hei hi Iranin alapom lawani tin anon tlangjarta hani in remna tana Gulf state ten rodnan siam point khatna chuan khomola te tuifinriata te vanbo rok lampang atangte in beinale in dona jongjong chu ti top turania panhina military munte civil mi te munte economic infrastructure te tarketa in beina chu atop turani ti ani boka ramtin ten an ram chunga thunai na hanin ja sak turania territorial integrity le ram chung thila ram dang te anin rol turani lo ti ani boka hei hi US chuan an helhle bok ani Point number palina Arabian Gulf te Strait of Hormuz te Gulf of Oman te zalen takin sumdong long te ankal turani ti antiam veve turani ti ania
pangana chuan heng tuipui kong poimo tak tak te him takin awmani ti enfiale boipui chunjom turin ramthrang thrang tetelna joint mechanism din ani turani ti ani boka point parukna hein remna telvelo boina then khatte nisari chungin soiho chunjom ani turani ti ania pasarina military operation jongjong te ti topa medium manga in beiton na te ti topa ni turani ti ani boka tichon point ret na iranin in remna thuthlung azomawangin US in shrek na zawzokin ahli sakturani ti ania tichon point number pakwana atobera hian international law le UN charter te rampani ten anjom veveni ti nem nge ani turani hantibo the times of Israel chuan herot na hi Iran chuan tunthleng hian apom thailowa Strait of Hormuz controller toll system kalpui tura ruam man na hanlo nei tole chumi boipui tu tur committee sangzo kandin to ten hein rem na hi ati harsa zwal ta hleni hantia tin Iran hian hei hi lopom te reng poni sela US le Israelin athil phut le angai poimo tak tak te he thila hian atellowa chungte chu Iran nuclear program ti chiat le ti topte Iranin uranium thitfim sa 60% level adha thatle anai mek te lakchwa chungchang tele ballistic missile ti tlem chungchang te firfiak pol anthlop na ti topte he poina hian atellowa ti chon ram chunga thilkheng te a ramdang te anin rol turani lo ti memorandum sign tura roman na ansiama hian atelloisia heiwang hian US le Israel chuan anpom thei arinom lo antibo tichoni min le nizan jan khuain biakna hian Pakistan Army Chief Asim Munir te Iran Parliament Speaker Mohammad Bagar Ghalibaf te Iran Foreign Minister Abbas Araghchi te Pakistan Interior Minister Saeed Mohsin Naqvi te antelani ti nemheni tin the Times of Israel chuan an report bok ani Europe ramtele NATO te US nena inkar thalo tak chu siam that chauh ani tan mek in a hriata European Union chuan hetianga in biakna kalmek lai hian Iran laka pressure na tak anon penghala Strait of Hormuz blockade tan siama long te loti boithin tu Iran mi in nam noi te laka hrek na thar pe kan ni ti an puanga hei hi advance ti chua chau ania hei baka hian hrek na dang pop buan le ani don ani ti European Union chuan an soiboka the Times of Israel chuan European Union ramte hian Iran official tele Strait of Hormuz longta jin kong do dala hrek na pek na konga in nam noi mimal telaka hrek na hi an puanga Iranin hetianga tuipuya jin konga blockade ta siam hi international law kalzonga chetna ni hantia Iran laka hrek na danom sa huam chin chu ti zo tumin technical step kanzo meka hei hian mimal tamjok telaka hrek na pek bel thaina tur kong ala hongdon ani antibok heti meklai hian France chuan Strait of Hormuz hon ani thaina turin United Nations Security Council draft resolution an siamani ti anon pongji venghal boka France Foreign Ministry chuan thilom dana jirin he draft resolution hi United Nations Security Council a thelu ani dona he draft resolution lodo dal thai tu China le Russia te dorme kanni tin an pong boka China le US an dor chanber hi US le Bahrain chuan amma khan draft resolution an lo thelu toa April tha khan China le Russia chuan an veto thayani ti soilan na hanlo nei toa heiwang hian vote lak hun chu ti khotlai ani deuh rang toa in biang na boruak hi lotling taka kalpui ni chuan France chuan he draft resolution hi thelu nge antum dona thlathum chungjat mai tuipuya jin kong le sumdong longta jin kong poimo tak mai dancha to chu hon nge yatrula Iranin in dona wanga hetianga phubalak na tana khovel pum huapa har satna hasiam hi dan lawa thilti na ni anti United Nations Security Council hian France veto welding power anti veto power nei ramjingami hania US le Bahrain ten draft resolution anlo siam to hi Russia le China nan veto laulawa vote lak ni to sechuan ramja somli vel jatin an thlopani ti anlo pong to bok ani France President Emmanuel Macron chuan tundin huna hian US le Bahrain in draft resolution anlo siam to hi UN Security Council soiho lian ber ta jingami animeka mase vote thak hun tur tun thleng hian puan ala nilowa France chuan chakzoka akal thaina turin draft resolution thar hi kan siamani hati The Times of Israel an soijuidan chuan in biak na le in rem lo na tam takara hian beisei tur thilpani chiawama pakhat jok chu in rem na nia
pakhat jok chu in do na ania chung ta chu thilin person tak ania ma se heng jinga pakhat jok hi hun rei lo ta chunga lo thleng ngai turani hanti hetiang kara hian United Arab Emirates official ta chuan US le Iran hian Strait of Hormuz zalen taka siam le tura in remna siam thaina chan san nei tlem ziaron soin 50-50 chau chan san nei ani hanron tia hun rei tak chung chu in remna chan stam tak an hlo toa a chan chu kat te hi an ngai poi molutuk wangani tin Iran anron dema UAE Presidential Advisor Anwar Gargash chuan antran munte so nge antum lutuka wangin overplay anti mai Iran hian anmani tran mun lampang so nge tuma bei na chu an ngai poi molutuka tuntruma chuan chutiang chu anti lo kan bei sei tak zatane hati Anwar Gargash hian asai zeldan chuan tuntruma in biakna hian in donati top lailok te nakin loka boina chuak le ngal turang chi kan boi pui mai lowa United Arab Emirates chuan chiang taka kan saidu chu Strait of Hormuz hi status quo akir le ngei turani ti hi hania strait hi indo mang thokhan international waterway ani turani hati heibaka hian Iran chuan akuta ral thuam oma piang ta chu athenom ramtelaka amangdu ti kan huwa chu kan zir chhuat chu ani hati bok The Times of Israel chuan February ni somhile pariat tatanga in do hun chung le in ka hai pon hun chung hian drone le missile sangthum jathum vel mangin United Arab Emirates hi Iran chuan a beitoni hantia Anwar Gargash chuan heng beina zongjong atanga za pali vel chau UAE ram chunga aron lutani hati in biakna borok boi thak tak mai hetianga om chhomek lai hian tukin lama khan The Times of Israel in report tan pek dan chuan President Donald Trump chuan Iran bei pui thakna turatana order ti chuak turin malame kani ti asoya mase thutluk na nunhung ber final decision ero chu siamalani lowani hantia CBS News chuan Trump administration chuan US le Islamic Republican kara international tura diplomatic mediation kalpui me kani lain Iran laka US bei pui thakna thar kalpui chunjom le turin US chu ain peito tin hanpuang boka Voin in ni US time chuan janin vela American sipai thren khattele intelligence community member thren khatten Memorial Day mangtura rom manna anlo siam to po thulani thu anpong ji boka heibaka hian President Donald Trump chuan ama tanga rom manna lowam loksa to afapa upajok Donald Trump Jr le Betita Anderson te in nailom na Palm Beach hoi hot tura rom man sa chu kalpui tlangani nga mase mai ro chuan atel puidon lawani ti asaya White House Washington lampanga napoi motak mai Iran le Cuba chungchanga kanai wangani hati Trump chuan Truth Social post on siamin kafapa Don Jr le Trump family member thar lani mai tur Betina te in neina bula hian om kadu hlea sarkar nena injom din hunle United States of America kamhangai na te hian chutiang chu minram ti saklawani hati media tam tak ten in do chunjom tharle na chu anhai to hlea an ngai pha he hun paimo tak chung hian Washington DC White House kom rang hi atrulin apoimo hleni tin asoijui boka hei hian in do chunjom na akok hleni tin an soibok ani Ajiasin report an pek dan chuan President Trump hian Nimin Khan National Security Team member sang berber te amua Iran chungchang hi an soi hoa thudon danin in biakna Darkar som pakhat chunga in biakna hian mason na thatak om lawani chuan beipui thlak chunjom na tur order ti chuak turin rom hanna siama uluk takin ngai tuana aseng me kani hanti Aziat sian an report jaldan chuan ninga mazat kalta chung khan Iran nena in biakna President Trump chu alungoi lo zual tiela kar khat chunga adin hun chu diplomacy du thanna tangin beipui thlakna huai hot tura order ti chuana lampang panin akalta jokani hanti hemi mildau che hian CBS News chuan White House 2.2 anakali chuan indona chunjom le turin President Trump hian malame kemitia kanjona changin Iran hian in remna asiam lo chuan ara chuatur chu President hian asoi chiang le toni tin asoyani antibok tichon voin chomhalam pangkhan Iran Foreign Minister Abbas Rakchi chuan UN Secretary General Antonio Guterres nena
US chuan athil phut ti hlotlin hlei theilo tamlutuk le ngaidan khir tak tak ta chu alasiam chun zom rangani tin ahrila Islamic Republic chuan rodna tharber chungchanga ngai tuanan sengme ka diplomatic process a hian theitop kan chua United States chuan diplomacy trumtam tak phatsanin Iran dodal zongin military te chakna manga in norna chu alakal pui chun zom rangani hatia mase hetianga Iranin apuna thiltam tak te hian omzia hanei tolo mai thaya President Donald Trump chuan military le intelligence chungchanga hriat rangna hun poimo tak mai mantur chu thulani thu apuang towa hei mai hinilowin afapa te neina meupo tel atum lowani ti asoi to boka hei hian thilom dan chu sensitive stage sa alut mekani ti atifia hleni tin hansoi bok ani The Times of Israel chuan nimin lama President Donald Trump in biak na hian border line atheng toni tia halo soikha tuna thil than khata thutluk na siam le amalak dan hian atifia tiala in biak na chuan beipui thak na thar lom le theile in dona ti top na turlam hoya in remna dilin kara om mekani ti asoina nia ti chuan in remna dil le in dona warin kara thileng kim chu tuna hian om mekani tinani hanti adjust chuan President Donald Trump hian beipui thak na kalpui tran tura order ti chok turin President Trump chu ain peitoni ti White House staff ta chuan ansoya mase final decision anti beipui thak na tran tura thupek chu engti khuna nge ti chua aniang ti chungchanga hian thutluk na alasiam lo mai chawani hanti US Central Command in X lampanga hanti chua thalak le video footage strang te US sipai ta chu in ralring le in peisai na noma order alo thenve le a chengal thai turin anin pe leni ti alang bok ani The Times of Israel chuan US sipai te Marine Force tele in dolong rol te fighter jet ta chu President nenatanga order hakin engti khuna po chechuak ngal turin anin ralring ranga White House le Prime Minister Office point in biak po na hanai rang boka Israel sipai te po engti khuna po chechuak turin anin pe rang to boka President Donald Trump an aha thai hun chung tur Darkar som pakhat chu zanin hian araldona Iran hian in remna tan eng chan let nange apek tia ain ngat thui hle to donani hanti heti mekla hian The Guardian chuan President Donald Trump chuan NATO sipai te tha ti chakna turin Polana US sipai sangavel dalut turin thutluk na asiamani ti hanlo soitowa kha President Donald Trump NATO laka aril ruput mangchu thak thlengin iutra nanga ngai ani hantia NATO melmalian tak Russia laka munral triberpor NATO Eastern Flank ka hetianga sipai athon lu beldonawang hian President Donald Trump hian chakzokin NATO nena tho hona kalpuile atum don nina hriata heti lai hian The Guardian in report an pek chunjom dan chuan Russia laka Ukraine mai nilowin Baltic state tepo anhim lo hlea Moscow tanga thuchua an siam dan chuan Ukraine le Baltic state te trang hoin Russia laka drone manga beipui thak na kalpui turin in buat saina hanai mekani tin ansoya mase hetianga puna hi Nordic le Baltic foreign minister ta chuan thuchwain trom siamin Russia in Nordic le Baltic biala airspace sa danbo chiat na manga ansoi chu Belarus sin athlop na diglo tak manga campaign an nei wangani tin an puleta United Nations sa Russia ambassador chuan Latvia le Baltic state dangte tangin Russia beina tan military drone te ka chua tumin in buat saina han nayani hatia NATO a member ni na chuan hengram te hi phubalak na lakatangin ahum him don lawani tin vau khan na alo soito ane Tichuan US Secretary of State Marco Rubio chu Sweden NATO Foreign Minister te in mukhom na nimin khan ajuktela Marco Rubio chuan Baltic state chungchanga Russia in puna hanai mek hi thil ngai tuam tak ania in dona lian jok rontipun lun thei thil hlomani hatia he thil thleng hian thil chhejok le hlom jok aron thlen theya hengram te hian hlona han nei ani ti kharkheboka achan po awm boka tin US chuan thil thleng mek hi phim khur takle uluk takin country renga NATO nen hian kan thokho rengani ti Russia hian ahre turani hati tin Russia hian kan ngai tuani ti hi ahriat ngai ngai anga ya in dona zawjok ron thlen thei thilhlom takania United States chuan thuthung manga hathurol puiram te aphat san don lo hati Marco Rubio hian NATO thawang aron hauna hlea Hebaka hian tun hnaya Russia in Nordic le Baltic state te avawna chu an thlawang hauna atina hleboka Donald Trump tir phatatanga in muthiam lona nei ngal
NATO le US in kara boruak thalo le khiom chu siam that me kani ti hei hian chiang takin atilang ani tin Azias chuan an report bok ani hei baka hian Marco Rubio chuan he thil thleng serious takmai Nordic le Baltic state telaka Russia in nek na apek mek hi US nen in kung kaina het tak nei thilani hatia US hian Ukraine a thlautlata ang hiala ngai ani nuwa Marco Rubio chuan US chu Ukraine hian mason na tur chan somani chuan chu chan vouchal tur chuan alain peirengani tin asoi chok boka Ukraine nen hian in ramna siam tuma in biak na konga tun thleng hi chuan van doi thak takin kan la hlotling lo hlea ma se US chuan chu chan vo poimo tak mai Ukraine tana mason na thlen tu tur chu hlen chuaka kan na te thok chun jom zel turin kanin peirengani hati he boina atop thlen pui tur hian US chu in rol turin nain peitoa ma se engma thlen theilo tur thilin herkual satlia ringota in rol chu US hian adulo mai chawani hati American media Azias le German media DW te The Guardian ten report an peka tranga halandan chuan US le NATO hian in thun zomna thazok le thohona nget jok siam le tur hian in siam thatna lam an hoi meka hemitan hian European Union le Europe ramthen khat ten Iran laka US in pressure apek mek chu chakzoka kalthaina turin pressure na zo kanron pe veteran mek boka US po Ukraine in donale Nordic le Baltic countries ten Russia laka harsat na le hlawm na hanto mek laka tangin natakin an thlawang hauna anron soi chok ve boka NATO base polana home turin US sipai sanga chuangjat mai thon lu ani don boka heng zongjong hi Russia le athurwal pui China tele ramdang te anron len chomek na kara NATO hruaitu ten nataka annorna wangin President Donald Trump hian Ukrainin NATO ne na hanin kara thil thralawom te siam that atum don in ashriatani hanti ole kan channel la subscribe lo ten milo subscribe sak thau turin kan ngen chowa comment le like te milo ti sak le thau donia